Abusuya ya samu achi ya mwaha emu akwaba ebio ya mwadwo ba bia wo hwe edifri bia Ghana television so eni audience ba modern wo hwe wo YouTube bia subscribe follow comment na share efama abusuya no na ase ennore na ase entre na bibia ntimi enkoso kama na enanso bio mpani ka se bi wo da sore na wante asempofra na akwakoye bibia wo ene nti no abrenya nyina no ye wie omuhia ne the flight ya say ensem egum nyina na abrenya nyina we expect you to fasten your seat belt emwarofi I remain your humble pilot Nana K Jesse Abrantie my come ho ne fast da kase emfama ya boafo abrenya bi no mutimi ya boy na chido ma ya Glitz and Glow Cosmetics sanso na General Organ Foods and Kinaata Teba Center wo de ne se abomoden didi esrenku papa na fe kona kopie Kinaata Teba Center fo akache wate ya se no mo hwehwe apomuden mu apomuden NCP ensita na bibia ntimi enkoso kama na busuyen ewiase wo hu ensem ha Kiki Bees manager Kiki Bees CEO anansen ya babeto monten se asian wakwakowu ewo ne girlfriend bi fie wankofie ofira bochire ba wankofie wanko ba bia ebusuya dia babeto fom na ye de ebabesomo se wo pese wo huntie na ebusuya kam ho na ne ye husima afi ye ba ye bebodi awuramu ye ye basisia me wo London baby am wo ye Walthamstow wo hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London bebia wo contact me mami wusu anase Helena bebia wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e dia brew se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enkum bia wo pe bia wo benya bi ana obi ho a wasra I had enkum no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya Glitz and Glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ube ye kama ube ye kama se de mi gina hoy small girl hey enku no baby nya fe na wo betete samna asra wo ho obi wo na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enkum bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie me de fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frɛ me numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kyerɛ me a me sort problem na ma Glitz and Glow na ye wi ani aba organic product nso konkonte enkate rere ende esese kwa de wache powder ye wo prekese powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba London so a contact mami wusu Helena bebia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a wo nsanka enti ni nyina ye Glitz and Glow piao abusuya esamu akwaba bio first time nia oni ye edi ehyiamu de ne yebesere se bomodin subscribe follow comment na share efa emaye se na be ya brenya nyina no ye latest update no wonsa ebetimi aka bi na busuya yin wan kasa odi ho adanse na nsen Kiki Bees manager Kiki Bees CEO ababoto abontense yesi an akwa hwe ne kra akwaje ne kra nkwachese akwaje vese akopie mo United States of Asamado ense bi beye buburuja e wo man Ghana mu enkofo otwe ne sre nya basa obi e ka ne de na Ghana television wonum se abrenya nyina ne say we stand out for the truth enfoni bi twagu abi mo mpo cancer an be man wo free abochire ban wanko ankohwe ne yire ankohwe ne mani straight from the airport to the girlfriend's room na ho na chese wo kokwaje ne vesa akopie mo United States of Asamado na Ghana television yen so boru ase mo no enfoni ansa ka trese sabi be ma ya kan Kiki Bees ewurai sabi enye se wo free airport pe na se wode burger ice no
free wie mu hye mu ba ye pepepe no kokopie mu e wo ne girlfriend efi ana se ne girlfriend akachi na mmom no sebi okofie de ne ho ekokoche ne yire ene ne ma wo hwe se ne amfoni ne siti a aje se ne yire kurampo no e wo fie wo de ne yire kokodi wodo kakra ene nkoda nyina daddy you are welcome keka brofo besi awesi ye bia ansampo na wo free fie enti mfoni ye di nkan babeto omonti ankofo kasa ene se wankofie ena okone girlfriend ho na okoko wu ye ene sansem nyina no woni tuase ye si Ghana television there we always stand for the truth no krane ne say video yo de yanko obi be say de asoate ene de ani hu ena no edi hu adanse yanko na so fa woni ekokohwe ya Kiki Bees see we see Kiki Bees ruai na yire ene ne ma ene kwan ya wo fa so free airport mpo a obedu fi ansa na wo kwa koshi asa ne nkwanhye wui abusuya yanko na so fa woni ekokohwe bibra enipa re ho senya mpani kan ya si enipa ede nanso yanhwe ne nam abri na abri nyina ya na yina yetimi ahwe ye hu ye firi se bio enipa de ede papa abayefo ne betimi aka ade a kyerɛ se enipa nam ete se ya na se ete se nanso mpani aka se enipa nam ho yanhwe enso woni enipa tia ede yade yakɔ kɛseɛ pa ene hyɛden kɛseɛ pa na de ma abusua ayo no nyamfo yi wo firi nti abusua ya na so wahwɛ wo hu ya abri na abri nyina se bi yɛse namfo nti na akɔtɔ wanya tri kame ho ene fa sida kɛseɛ mfama ya boafo abri na bi no mtimi ya boy na chi do ma ya Glitter and Glow Cosmetics sanso na General Organic Food Sanity na Tete Ba Center odi anse didie strenku papa wate ase na ene wo mo enkonkodi nkita na wapo mu de ne ntimi nsipi ensita na bebia ntimi enkoso kama wa wo hwɛ me wonso ubetimi ede wadwuma ba beda me etimi abɔ ho de ro kɛseɛ ede amawo asida kɛseɛ enko emfama wa wo hwɛ me se wutimi gyebre ɛka ye ho ede nsia mi nyina wonso wutimi ekɔkɔhwɛ bi na mmom ma remfie bia wadwe nche no betimi ede agu comment section no ase na afie etimi edi enkita ho wo asida bi enko emfama me producer on duty Edmond Opoku Siachi fucking Bexans no Befi I remain your humble pilot Nana K Jesse Abrantie. Have a wonderful good morning, good afternoon and good evening. Ebre se mono besa no Jesse mu makrao. Oh, doc. Yes, I know doc. I want to know why you did. Who knows why she I've said to Anton Yama, no send the young kukru. So your stomach was up, said the young had been so as I become. A damn crying, meaning said if you be forcing a I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at a tumac. I'm on my free. Tinatet malake, eyema ubi awanya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyema ubi awanya heartburn, indigestion, ena ni yem eyeneya. Tinatet drui, FDA ahwehwe magia tum se eye.